Shubor Nakashlem Jong Unong San Hima. Ka Hanyutrap Youth Council Education Cell Hakat Sautari Unai Wing Ajar Pesau. Kalalit banyu kendo iu Menteri Ketenat Puli Putih Urakam Sangma Sekretariat. Hakabede bat ka baibam ki kena puli jeng usnam araja arpulai araja arpesau. Kaseng kam yok banyu kendo iu Menteri bersulit bo da ka dorkhas office rikam. Hakabede bat ka jingsat ka sorkar ya ka baibam jeng usnam araja arpulai araja arpesau. Haba ajingkran nakaliang ujoin Secretary Sengkeme Uyoda Hun Ki Shila. Bloong bagi samla pulia ki laut lanam ya ka jingsat ka sorkar ya ka baibam bat kala penlong ki samla pulia bakin syam jenjal. Halor kani nakaliang ka seng kan aipor shiposngi balada kam urlong kani ka jingdawa ban pelat no ya ka baibam jong ki kena pulia baper ka seng kan penlong da ka jingyak hi ni let khang tala ya ka Office Directorate of Higher and Technical Education. Dia jadi ke HOC Education Cell buat je dalam Joint Secretary CEC. Dia hadin bani lah ya pun di ujar lagi kena sambil kuliah di keleng di Jakarta bat samtame segi di Barsted kan di kena Fuji balak mesti sini mana kapot. Kena kemudian juga sinokon agak dia punya kesen dari mana kapot ni syar Pak di department atau minister bandimanda ban pelaj ya taka baik-baik manus scholarship jang di kena sekolah. Jing wan bu jing tak mur ndom ru halor banyin man pa dewan na sarkar lembau jong minister bagi pelaj mata ya scholarship jang kena. Kakum ge jing tip jing apa kena ke scholarship bangsa kalong ka session jang apply ba ajar besar. Te na kadang ji kesai ni sokia nomor ni si jing le jang sarkar mang ko por kale kuman kale mutlak nomor ka se sarkar ro ka abet Aduh lalu kimi kita ke NGO sini kiri payah makin banbu menjawab atau feel jadi. Dari nakalian ini konten mengenai sekarang kembali pilih naik nakalian ini kesen nadu kena MDA 1 iladang gaji ki dia buat han keti kemen jumpa bol atau kupor nyilap kumpor sekarang dari hadin katu kena kata kalau mulai ya tugas scholarship itu Senin. Dari kena MDA turu ni kuat ban kutu yang sekarang ada belum serius. Kemudian baju set saya katakan scholarship jangan kena. Scholarship jangan kena kadang ke peripus metrik buat kiwe-kiwe buat kantam ya kepada area scholarship. Kartum ke jingtip ni sibuni kena boleh minta ang duna ki balayok kata scholarship lagi ni scheme. Kena kalian ni dah seni lawan bu untuk taksi buat ni community apa undu benai buat apa suppose ni ni naik puar yang sakar kediban pelaj modal scholarship jogi kena Mai tip biang-biang yang jilek jong kesotar apa ni limit syaki office jong ke department director is I daw begini bagi orang ba ni hable kita ada harbar apen biar kita AFC code madon gi kena pule ru ki balik ki minor hagi bahayu di lembar di bang fair gile dei kene gede tang di excuse ni tang dei ge daw dei dak sokar ka daw don sya ta kamon nomor karkun positif ni nadu setembar ka central government kala release dan ko full amount jong kena sala pule dari kesokan dari kadile iman nyimtim nak yo kadai wet ya kena fund jong kena school na kiwai pat project training jong kuat pat kena pule ji indo yang tara kohok jogi nomor yang matahi sibun kena pule kilade ban renew no ya ka admission jogi dari kalong kasim ki sibun nomor kim lakot ta ka bor ma community yang ba ka jirap jong sokar kena scholarship kalaban hirap ki ta ka by school jaki kaweru ka tak bhai kamtam ya kibriu ki bawan na loying ansam go badok bli hibun kibriu badon ki bar state bah ko jelaji kepat ni yang nakaliam joki HWC kumba pila sim kiam ko samha sai ban yarap keren yang sokar kenang ba sokar kan pelaj bud no ta ka hop joki ga by pam joki kenang bakin la ban konokam ya ta ka yang ta jenukam joki ha ka future education joki kena makin yo ke tau so jingjok normal se lembaga jingjok jong kena pule ji kinwan sa kman kai kade kowe kastinjang kade kowe kathong no jingjok ke jing yo puram ya sarkar joni ni bagi kena pule ji tikio mana kalian ji kesen kompani le ni kwa bakal sa kaya pule putih ji apa celakan hiar ni kwa bakal kiu syai lembaga ni skim kumba bedan ka da sarkar pada Tepa yuta kembangi ipat habai dei begini ka scholarship Juni kumban shalai pun pudin mang kipar kini senen balada ni gajing bot sting casting jong sakar nomor dan nilai ke department ko ang banyak hampir kita ki proses ki data
nang bata NSP don di kena junior kita anak kita perbiang te adhar ni stu ya kata kita jumlah man perbiang dari nang don di kena juga minor mah dari nagal yang junior nim kuat bagi kita bikin long baik tangki kidau bab sakar panai dia kumba ong nadu menena sakar kada don sha kamal kan pelajar kam don jige kita gi bahkan aidau yang tagi broji ko hak jong kena school kade ban di banyo namar hakan do ke session scholarship lah kila don kita data mah di different institute kila don kena school kita ki kategori school jom di kena kila don jadi kita ngomong kam deh tan kita gaji sakar kusong kas debit pada sakar testing namar kumba ong pi meneka kala lese ban use ya kan ka skim jom kena lagi berpat kibenta kumbani lalap po tapi di kindia senem aga MJ wandro ni lai I syai ba masen maham bergem ni no ben yaki kupor ka sakar kupor kepelai pemukla lagi keluar tengkai dengan ni scholarship yang lagi kena college ni kena pulih tak kena scholarship ka kutub lang ya baru lagi kategori no different institute kalau kutub lagi baru ada di colleges ada di higher secondary school buat ki PG ru ada di kena lu bawah padio yang keseng ni ka scholarship kadon ka perimetri scholarship plus pat ka border area scholarship bat ki wei ni lah ban ki bun bagi ni scholarship masyaallah kedua jadi ki mendapat lah apa sana makin refresh biang ya kan ka scholarship ya kebalar pat ya kumno pat ki kena kin proses ban kin apply bat mai kena ji CMJ beli menta kena apply ke scholarship batma ya bagi muslim haja absan kiamble ceki video hakun biang income sedikit ono kalau kampung kami kena tu kata sebut ada sakar ka saya lek ka daya betul kan lek benda ski di kena kita ban apply scholarship kala ro ban no kala ro ban ketah kena ro kentang lagi bodo no kin kuno ya tadi jumpa rezeki namanya kali ni saya buat OIP ni kuat di division ni pada tu ni kuat ban ki kena polisi kuman belum kita drop out next kemana dah kembali pula batan dan ba piang pun ai post ni bahkan sokar bahkan ni dia ba kasen jam mala sarkar kamle nak lihat ni kesen kemana lai post polisi najia yang suka sarkar kam pelai dia ka baiba menjuk yang kena bawa dengan kaji dia besar di sana du setempat la deban pelai ono ban pulut ban poi no saya kena boleh raja suka kami simkia nak dia jadi kesengin simpat bagi wepak senjam dan nila ban belum kerja decision program kupai saya ini sen nila ru ban kang tala ya ketika direct ke office jong department bodong des persya jong film public school nila balik tak korkom amani nila tight nila jeremban pe ini jile kumanjam sokar kam desu ke DTG man kusnem mas mempas ko sim kemau sa ikra kam de DTG DTG jong sokar bat ka de ji fail sokar pa kemi ini ji ele kana pule jong tapi sokar kumba ong giwe ki diusimet hon ki ong ba ko sokar kadon besar taman pulut ya kita ki festival kubai wandra ite ki nomor wai bapau nam jong patai andre ya ki beru jong ibadah mene kam sambla pule jongkah di barang pojok lah kelepan ban tampan air tas scholarship yukio kasem ji rele se ganero kejile sokar ka kuat be bagi brioji kimi sesorok bandowai ka hok juki mal kan sepoi kuar put mal sokar ka continue sa kini kejile jongka pai ba la start tentang session di ke action nanti yang jadi